Too much GH. W'Ebuewate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Mema obi bia akwa bashronko ene dey so edeba too much efidie kese so na ene dey so munia ba moso for Mexican na me dey ensem a circulate ewo oman mu eba beso mo na Ghana fue hey ekoba se ye former president Jerry John Rawlings be free mu ewo Ghana ha na kire se heartbreaking shocking too Ghana for do na esan say ni dwumedie pa wabedi wo man Ghana na brabo be bo wo man Ghana ni bravery ni na no na chese Ghana for chese yo mo pa say wo bisa a legend like that etumi ewu efri atasefo asase so na emre kwoni na Ghana for beti asese woni pe bia akwanya da nanimu se dachi bi wo be wu se ne na wo be wu a wo kire bi ni dwumedie ni sipe woni pa no betumi ewu na ina yeti asese sika kapo ne tumi kapo ne sa kapo bi a dibu no enye obi a na tumi no ma no na se ko ba wo kapo de a mi susu se Ghana fo nyen no mo ntia so wo kapo de wo bi a etumi eno ma no bi na ena ma Ghana fo bro hey ana ekwaso wo former president owuo ne ho no ase to aba ebie kakran na montia se a wo manya na ni na echi no na chese election ye beto dwanti ma ye papa yi ni wuo no wonsem no beto din kakra na election ni kwa wiye no timi wo se de bi asa asori bie ma na sentem no chese bebi a be kura ye papa yi bebi a chese ye be sie no ni chese na ye ne be kwaso no Ghana for do na hwe di mu de ekoba ye se ye papa yi omo che danka ne be hye so na nso ebusuafo no nso ampene so sa chese ye na Ghana for no obi ahan na ni bie na so mu twen animu boko se ye papa yi eda ye di ebe nya ne crab bia ana ye di be ye na yie no ebeba abetodwa na ena Ghana for ahwe animu ananso akoba se ne abetodwa no enumo ama womo no kika nsem bi ewo echire anything Dr. Zanetor Rawlings ne mu se oye MP ema constituency ba ko ache se obo na dwuma pa wodi ne dwuma pa na ni ye den esanse ne papa ichi no ti mu se abayewa yi wono na waso ne papa dwuma ni mu papa etiefo wafa ne serious woye na ye mami ye nue yi de nsem bi aba betuja na nsem wodi aba betuja ene se Ghana for no mo hwe ni mo date ho na so nye date na betuja nya wodi betuja ne se what never mistake my silence for my ignorance, never mistake my silence for my ignorance, my calmness for acceptance, or my kindness for weakness. Etiefo ye abai na Ghana for hwe ni musanka nsem bia be free na no abetoja ana be free sta ebusia ko ne mu aba betoja ne se na ka wo mu susu se ye papa ya wenye ni baby koi na ye da no na nke betoja se ne amedi betu ja kane no na so ma hwe ni mu enye no na betoja wo se ne silent as a woman the silent confirm the acceptance na afren so ne kindness so wo to say do na use as ni weakness na afren so ne calmness no so che say Ghana for do de bi mu bu ne say ne kindness no mana ye say wo ye kwase ana jimi for ene mu say Ghana for say wo ye cool ana say nyoma bi wo wan beka na che say omo nyoma ma dikodi
mama interpretate mama interpretation one kasa explaining the amount say one ba out pa benya nkaye bi anase asem papa bi afa to jana say Ghana for the woman be ma we meaning of adie bi a wole be ba to jana tie for ye kasa nsem ya Dr. Zanetor wodi betu jana Ghana for kasa ho wo say we there one NDC amanyoko no na kasa na wo mu susu say NDC amanyoko ye general secretary Mr. Johnson esi edinketia na wo susu say papi former president we free mu yi na eyie ni funu ni na nka we di ankesi wo mu amanyoko ne na so papa esan say NDC amanyoko no papa ya we free me wono peja no di ni gina wo chesa nka ka nkrofo esa wo mu gi wo mu din ana se wo mu kotie papa ya na secretary for amanyoko NDC no wo susu se anka ye wo mu na esi den na MPP for chese wo ma so mu de ya wo mu de wo mu susu se state barrier no wo mu na wo chese wo mu fa bibia chese akoja papa wo ni baby a chese wetu anamo a wo kodeda na etiefo Ghana fo ni bi so kan sem se Dr. Zanetor wonja kasa dodo na chese Ghana fo hwe ni date no na wo mu hwe ni mu se wo mu nye settle no mu fa betu jana sa we ni mu nyina enwo ehia na wo mu tutu se obi eni wa wo use ne mistake obi eni wa wo use chese ne calmness for ne acceptance and obi eni wo use ne silence for ignorance obi eni wa wo dwembo no obi eni wa chese wo susu se mami o ye weak na Ghana for dodo na susu se o ye brave the dancer na motu ni politics a wo ye mpo the dantino we there isente boy ya wo dia betu dia no Ghana for ni bi susu se anka ehu nyi akra because Ghana for the one be can sem plain na se wo be kakasa kwa se ya na wo chichi nsem de ba if we say Ghana for be susu the amount wo mo be kan wa dream the amount be planning the amount teacher say na wo bobo banana ya wo kan yi de obi enu ode ne kindness ye ne weakness teacher say be ya wo ntwa so kra wo ntwa so na bibi wo ese wo di tudu a wo fa tuja ana sem bi wo ese wo kan ne play no nja ese wo kan no kasa kwa ne tie for hwe se ne Dr. Zanetor MP na wasa former president ne baba penny na what dey sem bi si ababa tuja na ususu se dey na so ususu se ne Ghana for ususu no sa na na say different say the city bia jawa drink to your comment section wo fama ya face subscribe to too much video cause say na be did you me dey bia to mo so sa ebe to me akabi na we to me acha wa drink dia found fine I so now like share the comment channel way that mercy cow and I'm doing some ebe so mo aha and I'm doing besi that's me ebe sign issue makwa